MJ Challenge. Ngo benshi muramuzi yabaye kizigenza kubera ikanzu. Uyu mujama bamwita Dinamo Empire. Uyu mujama hari saga imaze iminsi imuvugaho hamwe n'umukobwa baje gukundana bikaza guca ukubiri. Wowe uratega amatwi wumve iyi nkuru yose hano kuri MJ Challenge uko byagenze, imva n'imvano yabyo, tega amatwi. Biriya bintu byo kujya rwose imbere ya kamera ukerekana amakariso ntago wagomba gukundana na Dinamirega. Mani ntago nzongera mani naramuka mbabariye mani nanjye sinzi ukuntu byagenze. Aha tuza tumuhamagare twumve. Ariko biriya bintu uzabyihorera ntago wagomba gukundana n'umuntu umeze ko none se wowe. Yanze guca amasa ahubwo none nakabyara. Chamani gerageza. Mukiriya wacu ntabwo bishobotse kubahuza n'umuyoboro mwa. Katugerageze twongere. Kanda akanyenyeri kyohereza iyi njyana. Yo salama. Umeze Dina? Fresh. Uri hese? Ndi kuri set guys. Wagiye kuri set? Ya, ndi kuri set ahubwo mbwira fast man. Hari umuntu ndi kumwe nawe hano rero yashaka kuvugisha gatoya. Inde? Ni umuntu wewe umbwira nifite time muguhe yakuvugishe gatoya turamwumva. Nyine no mwanya mutoya kabisa. Musheyo nare. Sawa ariko kumva ngaho muvugisha. Baby. Hello baby. Save man ni Semani wagiye mani ureka ibintu byarangiye mani kureka kubikomeza please. Impamagara kuri telefone yawe. Mani ndaguhamagara numfate please basi wanyumvishije. Ndi kuri set ntago byakunda. Mwumve gatoya mani urahita usubira muri yo set. Bari turongeye man ntago tumunsi yo mu bibi man. Yego none se bro ntago wagize umukunda byi aradukubye. Mani nakunda. MJ Challenge. Banga after banga another banga. Ni ukuvuga ngo muri ino minsi tugiye tubereza ibintu bigiye bitandukanye. Uyu munsi twabazaniye TikTok cyangwa se umukuriyeta bita Dinamo Comment. Uyu mujama benshi cyane mwakunze kumubona mu bitenge akenshi cyane kuri TikTok, ariko afite na YouTube bita Dinamo Empire. Uyu mujama amaze iminsi ari muri saga hamwe n'uyu mukobwa mureba ahangaha kuri aya mashusho. Abantu benshi cyane sibyo kubeshya uyu mukobwa barakundana byanyabyo, usibye no gukundana abangaba mubona ngira ngo ahangaha ni imbere yaho bakiri kumwe bakiri mu rukundo. Ikintu uyu mujama TikTok bita Dinamo kinapfa n'uyu mukobwa nuko uyu mukobwa yerekanye ikariso ye ku rubuga rwa TikTok. Ikindi kintu uyu mujama yangiye uyu mukobwa yigeze kujya kuri TikTok ari gukora live hamwe n'abanyamakuru, aravuga uti yanga umubyeyi we ari we mama we ngo aramwanga kuko nta kamaro yamumariye. Dinamo aramubuza, noneho nyuma uyu mukobwa aza gukora ibara yerekana ishusho ku rubuga rwa TikTok yerekana imyenda y'imbere. Nibwo uyu mujama yahise avuga uti ntago byavamo gukundana nawe bimeze gutya. Niho saga yaje kuzamukira, ariko ni ibyanyabyo uyu mukobwa barakundana. Abantu mudukurikiranye kuri MJ Challenge ndabibuze kana subscribe ndetse tukagenda tubahereza ibintu biririyo. Iyi nkuru tubabwira ni inkuru yabayeho ndetse abantu benshi cyane banabonyeho, kandi ikintu uyu mujama akaba akomeje kuvuga uti mukomeze kumufasha ku rubuga rwe rwa YouTube. By the way, nimukizera abantu bose kubera ko ibintu bya TikTok cyangwa se by'izindi mbuga social media umuntu akwizeza ibitangaza kandi ashaka kugutwara ibyawe byose. Ikintu nasaba abantu badukurikiye uyu munsi, ajya mwumva ibintu nk'aho biririyo. Kuvuga barakundanaga byanyabyo, ngira ngo munabibona aha n'imbere yo kugira ngo bashwane, aha n'imbere. Ndaza kwibutsa abantu badukurikiranye muze kwibuka mukande subscribe kuri iyi YouTube yacu MJ Challenge, tujya tubahereza ibintu biririyo.
Mbibutsa ko uyu mujama ntago akora wenyine ibi bintu bijyanye na TikTok kandi ntago yazamutse hari umujama bakunze kuba bari kumwe bita Baritoros. Aha ngaha yari ari kumwe n'uwo mukobwa amuhamagarira Dinamo yumva ko yamusaba imbabazi ariko bisoza umuhungu byanze. Ikindi kintu ndabasaba gukurikirana uyu mujama bita Baritoros 1M. Uyu mujama yakuranye n'uyu mujama bita Dinamo ndetse n'ubu baracyakorana. Reka twumve amwe mu magambo uyu mujama ukorana na Dinamo yahamagaye Dinamo amusabira uyu mukobwa ko yakwihangana akamufata akamusaba imbabazi. Tega amatwi wumve. cyohereza iyi njyana. Yo salama. Oh, Umeze Dina? fresh. Uri hese? Nari ndi kuri set guys. Wagiye kuri seti? Ya, ndi kuri set ahubwo mbwira fast man. Hari umuntu ari ndi kumwe nawe hano rero yashaka kuvugisha gatoya. Inde. Ni umuntu wewe umbwira nifite time muguhe yakuvugishe gatoya turamwumva. Nyine no mwanya mutoya kabisa. Mushireho nare. Sawa ariko kumva ngaho muvugisha. Baby. Hello baby. Save man ni Se mani wagiye mani ureka ibintu byarangiye mani kureka kubikomeza please. Impamagara kuri telefone yawe. Mani ndaguhamagara numfate please basi wanyumvishije. Ndi kuri set ntago byakunda. Mwumve gatoya mani urahita usubira muri yo seti. Please. Bari turongeye man ntago tugiye mu bibi man. Yego none se bro ntago wagize umukunda byi aradukubye. Mani nakunda. Ngira ngo murabyumvisha ukuntu bigenze. Uyu mujama Dinamo Empire, uyu mujama we mugenzi we Baritoros yagize gutya ajya kureba umusheri we aramumuhamagarira ariko Shamani yanze kumfata. Ntabwo yakanga kudufata kumufata Dinamo ndabizi abantu yaragukundaga. n'inkuru kamera neza naho mani ari mbanze muvugisha subscribe biriya bintu byo kujya rwose imbere ya kamera ukerekana amakariso ntabwo wagomba gukunda Dinamo. Mani ntabwo nzongera mani naramukamba bareye mani nanjye. challenge.